你现在是用炸的还是怎么样？随便姑姑切定，如果炸我炸，煮汤煮汤。煮汤也要炸的。Ya Rohman ya Roy。如果今天炸炸，明天煮汤煮汤这样的。要炸要煮汤。Ya Rohman ya Roy。Kita tutupnya ini. Aku tak masukin sebentar ya. Pagi tuh sibuk masak ya. Bangun tidur tuh langsung masak. Sampai jam segini sih masak, goreng loh. Pokoknya banyak pokoknya. Ini mau masak kuah. 还没1个小时，还要再5分钟。现在关掉给他们吗？现在关掉。还有猪皮要关掉吗？ Nggak usah oke-oke katanya, secukupnya aja, takutnya gak entek. Adike paling suka masak ini, paling suka gorengan sama masak kuah. Ini hari ini ada yang digoreng, ada yang dimasak kuah. Katanya harus nurut, nanti mau dikasih ayam kalau pulang ke Taipei, mau dikasih ayam lagi. Mau manisin ubinya, mau enak pokoknya. Ini telurnya segini banyak lah. Ini Taichung punya, sekarang musim telur. Ini aku suka yang merah ini kalau dikukus ya. Kayak ala-ala Japanese punya telur. Koyoknya kurang itu, tambahin isi tok gas. Ini kita juga masak ya, tak matiin. Dari pagi kita masak bermacam-macam, beraneka ragam loh. Punya. Kasih pucuk-pucuk ya. Pucuk-pucuk masak kuah. Ini jahenya jangan lupa ya, jahenya sedikit aja, berapa potong nih, masukin, tak masukin, nanti dimasukin gula ya kalau wis mendidih. Ini bening gini, panas, lapis pindah. Taruh mana? Taruh sini. Ini direbus pakai api kecil di sini. Yes, kita gorengnya di sini. Yes. Minyaknya. Wo quan teo lo thai thai. Ini mau goreng ubi. Kita pakai tepung casuven, tepung crispy. Aku punya pisang. Aku nggak tahu pisangku mau tak goreng apa mau tak apa. Ini pisang yang beliin nyonya aku, 100 NT dapat 6 itu. Pisang 100 NT dapat 6, di sana di Taipei tak goreng 3.
Pisangku tak bikin kolak nanti. Tak ikutin kolak itu. Secukupnya ya. Masak kuah. Sini cuacanya jos ya, Taipei adem, ini panas. Takut bawa baju banyak-banyak. Kita masukkan. Ini micin, lada, garam, asin. Kurang mantap. Eman-eman kalau minyaknya banyak-banyak. Kok namanya? Ini sasupen ya, jadi dia enggak bantet. Apinya jangan gede-gede. Goreng ini tuh kira-kira satu gorengan tuh 15 menitan ya. Pelan-pelan aja. Pas mau masukin harus panas minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apaan ini? Seperti ini ya. Aku mau nyobain ya. Wih, panas ya. Ya Allah, panas ya, Rahmanirrahim. Berantakan.等等，你帮我倒一杯白开水来，好不好？加了啦，炸的好不好吃？ Dia mau air atas, mau air putih ya. Takut gosong. Oh isi katanya enak, soalnya tepungnya yang enak ya. Ini tepung the best. Kalau yang masak kuah nih, gulanya terakhir ya, nggak boleh ditambahi garam.
Harusnya brown sugar, gula merah itu gula coklat sama jahe wes gitu. Di sini tuh bahkan membuat bubur apa itu ya, bubur kacang hijau kan aku tambahin garam tuh nggak boleh, katanya nggak boleh. Minyaknya ngasih nih, kita matiin ya. Oh, cepet banget empuknya. Kita tambahin gula pasir dikit, nggak usah banyak-banyak, telurnya manis ya. Wes. Telurnya gampang medoknya. Wes meduk. Ini buat Cece ya. Aku mau goreng pisang takut ya, takut tenggorokan. Ini pisangku tak masak kuah ini, bikin kolak. Nggak usah semua. Besok-besok bisa. Pisang mahal pol. 6 biji 100 NT, Rp54.000. Di sini apa-apa dibilas air panas ya, soalnya ben bersih. Yes. Ini pisangku tak masukin sebentar ya. Nggak usah matang-matang. Ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan gorengan tuh enak ya.
Ini bahkan pisangnya bisa ditaruh lagi ya. Dia matang, lebih matang lagi enak. Berantem. Enak, manisnya pas. Ini obatnya nyonya aku ya. 我想等一下碗里边，不要还要不要再一碗吃饭了？对呀，刚刚也是中了，而且在这里。没有了。厉害，你知道吗？这个看不到了哈，这个用几半个月，很厉害，很厉害。哦，我安尼用20支吼。 用一支啊，安尼。Kita wis 2 malam di sini ya. Ini malam kedua nyonyaku main judi terus. Kemarin enggak, hari ini ya. Hari ini tuh dimulai dari jam 12-an kelar makan siang ya. Sampai malam. Jadi kalau di sini tuh nyonyaku menghabiskan waktu tuh judi ya. Di sini enggak sedingin Taipei ya. Taipei Masya Allah adem ya. Ya Rahman ya Rahim, di sini enak teman-teman cuaca. Ya enggak udan. Di Taipei udan terus gini ora. Jadi di sini balkonnya kayak gini, aku tadi sembuh mbah ya. Ini balkonnya kayak gini, kalau di nyonya aku tuh kan di kerangkai pagar gak karan-karan, di sini enggak ya. Yayu kalau suka milih, kalau misalkan dilahirkan di Taiwan terus Yayu pengen hidup di Taichung apa di Taipei. Aku malah suka hidup yang seperti ini ya. Di Taipei tuh rame banget. Di sini tuh jauh dari tetangga. Di sini tuh taman gede banget, yang pas waktu taman itu. Ini universitas. University Taichung punya universitas. Lapangan ini ya kosong teman-teman, ini kayak sampai sana itu kayak taman gitu. Aku malah suka hidup yang seperti ini ya, slow living. Aku sebenarnya malah suka hidup di perkampungan kayak gini. Ini termasuk nyonyaku kota ya. Ini Taichung tuh ibaratnya Surabaya lah ya. Kalau nyonyaku Taipei tuh ibaratnya Jakarta lah ya. Langitnya kayak gini. Gelap. Langitnya peteng, orene udan, orene angin, ora adem. Ini perjudian terus ya. Sekarang tuh jam 12 malam, mereka masih berjudi ria ya. Jam 12 malam masih berjudi ria. 睡觉了，好了啦。明天早上再开始。那仔仔也还没看书哎。今天不看了，今天师傅不来找他。
我们等一下玩就会是睡着。教大家加钱，甲恁做功课，甲恁培养，毋是大家拢爱寄来甲师傅天用，所以我是讲请师傅甲恁加钱，吼啊，培养我们自己个人功德。加钱讲一件来这个，这个加钱啊，数好来。 Aku sudah mencuci ya daleman-daleman. Punyaku bibi nomor 2 nyonya. Ini ya seperti ini. Sandalku hancur teman-teman. Nah tak cuci di sana. Seperti ini. Aku ya wis bar ngepel bolo seperti ini. Ini belum tak cuci ya. Kamar mandi tak cuci ya. Kemarin ya tak pel, hari ini tak cuci. Nah seperti ini. Nyonya aku mandi ya, aku sumbah-mbah nyonya aku mandi dan lain-lain. Mereka belum main mahjong ya. Suruh makan. Oh, isah-isah ya. 等伊有赚钱啊！对啊，啊你若无钱是要怎做？你爱使，贷款转互伊。啊摆，你咧扣税，伊要扣啊税。啊你若有钱毋使打转，无会啦。啊你即摆就搬出去啊，一年会使收入钱了，咱240块，老师领个4件。我甲你讲哦，即摆连你定期的啦吼，你定期有才几千万吼。 爱扣税，对啊，所以他就是要给扣税。你可不温馨呐？你家里顶级哈，你有几千万哈，也是要扣税。咱那有节制。所以我这个刚会去啊，是啊，办阮财务来了，阿老某囝，安尼，要去买物件，要去买马来西亚。这叫大楼买几楼哦？讲啊，2000多万啦。 我话袂大了，讲2800几，楼顶吼，然后你起迄叫安尼吼，然后你那个要煮什么？不知道泡面有可能。泡面啊，加个蛋蛋。对。以前那个菜头嘛，菜头粿啊。 不要。吃饭我要吃饭。还有，我们晚上就煮一个那个咖喱菜汤哈，放那个丸子下去。哦，煮火锅，下火锅。这个也可以弄饭下去煮啊。嗯。哦。那个不会要洗洗。那个丸子我帮你拿出来了。火锅料啊。好。燕饺还有这个花枝丸。好。我们有买芹菜哈，昨天买芹菜，你拿几个下去，这样切下去，味道比较香。这样轻轻的就好了啦。啊！你拿出你的钥匙啦，这来。啊，你叫人在。我是讲做大事，讲安怎煮啦，对来少。啊，你就听我讲话，你再夹好啊。 我这里的这个，有啦，一下来处理啦，这个鱼可以的，用沙拉拖的，不然话伊特种细点。啊，咱都袂习惯，看袂习惯就去做。啊，咱两家你都要当然好啊。因为我们没有，如果没有什么热水，要用一起用那个洗碗巾。我讲话你听得懂？当然听得懂。哦，台语嘛听有诶啦，你嘛调啦。哦，来了，来了。打麻将啊！来了，我来了。你在叫我，我有听到。你的呼唤，你的声音。 我咧到拿去沙发，叫你到police来打电话。啊，每样按放急关了每一样拿到怎样？你带好。那个是放电池还是怎么样？不知道，好像不会那么简单。不会那么简单。因为一个地方而已，变瘦了没有关系。哦，来，这样一个来。
没事。还有啊？还有猪肉。没有，还在红豆啦，是红豆。马吉啦，不是啦，红枣啦，红吉，红枣，红吉，红吉，还有桂圆，桂圆，讲妈妈你有怎样？啊，豆麻油，我吃到你，我吃无就好嘛。哎呀，做你咧讲，我说我食了。讲一个研究呀，不，不会讲那么多。啊，你要对他，啊，我这种你要耍。哦，北方红旗那个。